Khubor Pyniaid Skul jong Little Flower Higher Secondary School Mawbri hari Bhoi District. Lengbang ni Jingpynkut Jingkhot bat kiwer ye barok sya Jingpynkut Iaka Jingrakhe jong Skul ya Golden Jubilee. Ha kebon penkut ye kini Jingrakhe ya Jingaj lanti kebasan posnem jong Skul bana ye Jingchekri sya kipajba kene kathain. Ufadar Palestine Marbanyang upri principal jong Skul ubalongru ha Jukopor parish priest jong Mawbri parish. Lfhss bat wer ye kimi kpa jong khana Skul nangta khana Skul gi barim bakin wan poi he ni Jingpynkut ye Jingrakhe ya ka Jubilee Ksiar jong Skul kabon penlong ha ka sitrik ubnai risau arjar arpsan kabon sedang nadu kepor sipau bejaman stem ka Jubilee fi baro nagaliang tino punya Skul jong ka Little Flower High School Mawbri idap da ka Jingkeman bagai yusungu Jubilee tertib sepi pada Skul jungi kalau dapat sampus dan jong kejing syakri jongka hak kejing aji nang start ya kikun kiti jong kene kadong kathai dagan ning subha tertib sepi kikwi pa jikna Skul jungi lambar kikna Skul barim baro jong ka Little Flower High School Mawbri bagai Jingpynkut ya usnam Jubilee Ksiar kalong hak sitrik bulan Oktober arajar arusan. Tengutara di kejing ajeng te, Sngewbha ban khot je fi. Ikmi pa jong kikna Skul jungi, lambat kikna Skul barim baro. Bapin Sngewbha ban wan ye sibata hakate gasngi Jingpynkut. Ki program ke sedang hakapor sipo beje mersta. Bless you.